So let's talk about the good things about alcohol and then also the bad things about alcohol, no? So if akong klaseng tao na ganahan og inom or ganahan og party or ganahan og kanang mga feeling na mahubog ka or maybe inana, no? Let's talk about that one in this episode. So please stick around. Hi, this is Owen and this is Imoha Podcast. So sa dili ta magsugod itong pamana natong mga sponsors. So actually, nag-start ko as a bartender. Di na ako na panahon na naka-access ko og alcohol. Well, technically, nagsugod ko as a waiter and then dali lang ko ato na promote as a bartender because nanginahanglan sila bartender ato. And that's the time na sugod na nako og cut-on o kung sa alcohol, no? Then that's the time na medyo ning tilaw na kog alcohol and for sure, an early age nako nakatilaw kog alcohol but those are the kanang mga premium and all the deeper knowledge about alcohol. And nako mentor to sa una which is really good thing na gitudloan ko to niya. It's because that's the time na ning kuha nang ako ang career as a bartender at the time, no. Dako kay kog kuha na tong career nako sa hospitality in terms of growth because of the knowledge of kanang alcohol, no. So I have a lot of access sa alcohol and also the chance to taste the alcohols, no. Na yung mga premiums, na yung mga kanang mga house pour lang, no. Ang mga bartender, no, walay bartender na dili mo inom siguro. Kinsa may bartender naman. Well, nakoy kaila day sa una, no. Siya Indiano siya na dili siya mainom pero bartender siya, no. So kung naamang gani na dili pud sila ana ka maayo, no, kay di sila ka-explain sa ilang mga customer kung unsa day naa ng alcohol. Kung vodka ba na or rum, kung mag-mix ba naman siya lami ni siya, maana kag lami na siya, di ba? So unsay taste niya. So dili nimo ma-explain pag dili ka mainom. So sa being a bartender, I think nature gina siya na kabalugod ka kung unsay nimong alcohol or kabalugod ka unsay lami in different kinds of kanang alcohol, di ba? So at that time katong nag-bartender ko dito na nako na-expose ang akong kaugalingon sa world of alcohol. I think sa ako lang nabantayan, no. I think all alcohol feels the same. It's because mahabuhubog ang magyapon ka. Mo gid siya either mag-rum ka, mag-beer, magkuan, mo gid siya imong feeling tanan, no. Depende sa ubang tao na sakit sa ulo, na uban dili sakit sa ulo, na uban musuka, na uban but the bottom line is mahubog jud ka. Mo ni siya imong kuan gyud go na. So naabot sa point siguro na ako ang kaugalingon na nahimo na akong alcoholic. So una naabot pud sa point nga kanang generoso. I don't know kung napa bang generoso karon. So shout out sa generoso, no, kung napa na sila. But I think wala na ata na. So katong panahon ng natong generoso kay swabe kito imnon. Ang akong gikuan nato is tungabo na ako ng generoso. Ana ko alcoholic. Grabe akong ang addiction ako sa alcohol at that time, no. Naabot pud sa point nga na ako sa Middle East at the time. I think sa tanang tao na nakailagi na ako. I think I was mentioning also last time na ako sa Middle East, no. So when I was in Middle East, nasakpan po ko mag-inom and then everything na mga na involved with inom na abot gina sa point po sa kuha na ingon ko nga sobra na po kay sa kuha ko galingon, no. Napugay times na naabot ko sa cruise ship ato. So after few years sa Middle East, no, ning balhin ko ato kanang cruise ship. That's the time siguro na mas ninglala panahon ko sa cruise ship, no. Ang nakakuha na to is because sa buntag pa lang kainom nako. It's because lamig kay ang feeling pag makainom ko kay nami ang akong interaction to the guests, no. Nami ang ako ang mga trabaho. It's because nakainom ko and feeling na ako kay kuan jud ko kanang active ko. Dako kay kog tip makuha ato. So inana ang akong kuan, no. So I drink every day para lang gyud na makakuan ko sa mga guests, no. Mura to siya ako ang kanang daily drug, no, kunang in a daily basis na ako murag drugs ba na akong ginainom, but which is actually alcohol. It's just legal actually, no. So I don't take drugs actually, so only alcohol, no. So at that time na abot gid sa point, no, na nakoy anxiety attack. Wala ko no kanang di na ko kasabot sa kaugalingon, nakoy mo small depression wag gid ato. Dili ko kasabot na ngano inani, no. Maabot ko sa point na maglibog ko or medyo I feel lonely, I feel different, no. Mahubog ako gamay, then that's the time makaingon ko na I'm okay for the day, no. I think just to survive the day na lang ang alcohol wag gid mo makamog mayon kog tabang sa akong kaugalingon, no. So napami ato sa barko, naabot gid sa point po noon nga hapit na ko mataktak. It's because halos kada adlaw na ko noon and bawal sad biya gud sikag inom, no. It's because of the cognitive skills po nimo na the way ka mangunahuna is because you need to be active sad and you need to have this presence of mind basta naka sa barko. It's because all the safeties and everything, no. So usa gid na siya sa ako pong mga downside when I was in the cruise ship is because everyday gainom ko. Hapit ako nataktak ato, it's because kanang grabe na gid kay akong inom, no. And the good thing na siguro it was
blessing in disguise na pud no. Nakoy daghang mga kauban na motabang sagid sa kuha na ayaw din hawen na dinhi kana ihatod ti ka sa imong kuan, sa imong room and everything para makatulog kag tarong no. And sige na kog inom atong panahon na. But anyway, I survived that one. Naabot gid sa point po noon pod na hospital na noon ko no. Nagpalpitate na noon ko. By the time matulog na noon ko, dili ko ginhawa, no. Nagpa-check up ko, ECG ko ato. And then makaingon ko nga lala, wag lala na kay ito ato kay mabagkuan na kay ako ang heart ato wag medyo di na ko kasabot. And then that's the time I realized na I need to stop drinking, no. I drink alone. Ang nakanindot pag yun, mangdani ko sa ubang mga kauban ako na until karon na siguro na sila na po nun alcoholic, which is nakakatawa lang po nung ko no. But anyway, mo to siya story na ako. Tungod sa siguro sa kanang ganahan ko sa akong energy ato, but once makainom ko, kung mga kauban noon ako na siya inom ta. Pagkahuman sila noon, dili ko mainom na ako kauban na dili gid siya mainom. And then after ana nikaingon na siya na sige mainom na lang ko until karon na paghawa na nako siya na sige inom, which is actually mo ako ngingon na it was a bad influence, but actually ana siya nako na when nindot man day ko mag-inom day no, kanang nami man day ang feeling ko mag-inom kay mo na cool kuno sila which is the same feeling po na akong na-feel atong mga niagi no. So by the time katong na hospital ko dito na ako nakaingon nga I think I need to stop drinking no. So mo to siya. Actually I'm really good in quitting things no, like for example smoking and soft drinks. Before 3 years nag-smoke ko, pag after na nag-stop na ako for 10 years straight. Wala ko smoke, no. Naka-smoke kog balik once just because nanapod kog balik atong bar ko, which is motong panahon na nagpalpitate ko ato, which is again nagbalik na pud ko na i-stop na pud ako ng smoking. And also soft drinks na nakuha na ko na for 4 years wala ko giinom og soft drinks, which is actually nakaingon ko na hantod no na abot a point na di na ko ganahan mo og soft drinks no, which is very good actually. So I'm really good in quitting, so that's why mayon ko ang drinking nako I need to stop na ni siya nga I think kailangan na nako ni siya i-stop no. That's the good thing actually about alcohol no. Alcohol is just I feel so happy pag makainom ko. I feel so active no. I feel so cool kumbaga kung makaingon ko nga wow, lami man day feeling no pag makainom ka, di ba? You feel so funny maybe wangin ka no. I'm just actually kanang masking the pain no. I think I had that pain inside nga makakuha lang na ako just to survive the day lang no, just to kanang take out the pain lang na on that day. Alcohol is really a good help no. So actually kung yung kag feel happy no and feel active, I think feeling gid na siya no. So feeling ero sa biya ko sa no. So feeling gid di mo do na once makainom ka feel nimo happy ka, feel nimo active ka, feel nimo cool no, or feel nimo funny ka, but actually feeling gid ito no. Well, I think I could say siguro no na alcohol is really so good in psychological part, not the kanang benefit kanang mga nutritional facts siguro sa alcohol. I think wala gina siya no. They claim na wine siguro are tend to be healthy. But I could say siguro na ang mga nutrients ana sa wine, you can get it from the other kung ano po siguro no. Like mga fruits, mga vegetable. I think it's not really the alibi lang po na mo inom ka is because ganahan ko kay ang wine na healthy no. I think kanang benefit makuha na mo sa wine, makuha mo po nimo sa uban. Same with the vitamin C, makuha na mo siya sa lemon, makuha na mo siya sa calamansi, but makuha mo siya sa guava, or makuha na mo siya sa lain ng mga fruits, no? So, makuha po na siya ginana sa wine ba, no? It's same like marijuana, no? I know that's really na benefits ang marijuana, but dili po nimo siya himong alibay na mo lang po nimo gamito, no? I think makakuha gyapon kag mga laing mga benefit like the normal medicines for example, or maybe from fruits or from other thing no. So mo na siya. It's a good thing actually about alcohol now sa akong side is because I am sober now. Yes, I'm sober in the sense that di na ako mangita sa alcohol. It's because before magud mangita ako alcohol no. Karon occasional na lang occasional thing like once a month no, or sometimes once every 3 months. Or halos wala na gid gani na siya no. Dili gid ko ana kanang mayong kag needs na gyud na kanang mahing ka lami gid inom og alcohol. Lami kay inom karon no. So wala na gid ko ana. Ako lang is just because kung nasa ko party, of course na mo gid ang alcohol just to have the fun no. Just to have the kanang interaction. That's really the benefit of alcohol. Not really di kanang wala sila na well, kailangan mo sa tag alcohol sa lawas. No, I think no. I don't know nga no. I don't know scientifically, but my opinion for that one,
don't take my words, maybe you take the words from the scientist, but wala gi benefits makuha sa alcohol, wala gi kanang nutrients makuha sa alcohol, no. It's just because the socialization with everybody mo ra gyud na imong makuha sa alcohol. The psychological part na imong makuha is because every time you drink mura makag-happy ka, naa ka imong mga kauban, naa ka imong mga ang happiness gud no, mugawas ang imong natural happiness ba, or not really the natural happiness, but of course the temporary happiness we get to go paghupas ana wala dili na ka happy, no. Balik na pud ka sa imong regular life na pud, which is actually kung gabantay mo kung magsige mo inom og alcohol, pag humana na lingaw kay mo na, pag humana balik na sad mo sa imong regular life, makaingon na siya tayo des ang kuno kinabuhi na ni sad imna na sad nako karon para ma-happy na pud ko, which is actually not really a good thing kung inana magani ang imong cycle of life, no. So muna siya akong small short story sa akong kinabuhi as a alcoholic, ano, that's my alcoholic life, no. I can say I'm not so proud of it, but I'm not shy about that story. I think it's really a good lesson for everybody na pwede pa gini mo ma-quit ang imuhang addiction in alcohol, no. I think it's not about the alcohol, it's about the pain inside, no. Kung may inom ka og alcohol, what do you feel? 'Di ba? You feel happy, you feel something, no? And then everybody wants to feel that way, no? Everybody kinsa may dili ganahan na ma-happy ka, 'di ba? So I think ang alcohol lang is just like kanang ngano siya magyud ang atong remedy when we feel pain. Which is actually if you really like feel the real pain inside of you, no? I think you really need to seek some help, no? So yeah, mo na siya, no. Well, as always, no, that's the thought that I will leave you before I will end this episode is that stop drinking, especially when you drink alone, no. Ayaw inom kang ikaw lang mag-isa. Bas ikaw gani mag-inom na kag ikaw lang mag-isa, that means you're already an alcoholic. Well, maybe, no, not really na mayong kag alcoholic. It depends, but if you really like habitual na ikaw na lang mag-isa mag-inom, I think you need to seek some help. Instead, drink with a friend, no. Talk about the good things during drinking session. I think that's the good thing about drinking session because dinha mo makuha ng inyong happiness about life, about anything. Daghan kay mga pwede niyo ma-istoryahan during the drinking session. But ang kuha lang is that, but if you're drinking just to mask the pain, then again, you need to seek some help, okay? Alcohol is not a medicine or may not a cure. That's just a temporary, no. So muna na ako ang gustong ipaabot sa inyo na muna siya akong last message niyo na if you're in pain, seek some help. Wawagin na siya ako. All right? So yeah, I think that's the end of my episode, and once again, I really love you all, and hope to see you on the next episode. Take care, and I'll see you next time. Bye-bye for now. Una kay ganang katuhunon pero napakaibuhaton ang imong podcast lang ang imong paminawon basta manglimpyo, magluto, manghugas, manglaba, magkaon, mag-inusara kanina podcast para sa imuha.